danas ćemo igrati Counter Strike Warzone 1.6. Nisam uzeo tim. Counteri, ajmo. Idemo B1.4. Inače, ovaj pištolj obožavam. Ne, pa! Tak. A tu! Pizdu lepu materinu, kako me ubi. Inače ja se u kanterima zovem... samo ime. Ne, promenio sam ime. Čekaj, sad ću ga izgledati na ime. Pod. Inače u kanterima ću da se ne da pustivi. Ja mislim da će terori da pobede, pa ću da se prebacim u terore, ne mogu. Pak. Evo ga ovaj teror. Evo, sad ćemo da gledamo. Evo dolazi do kantera. Evo ga, naš kanter. Dura. Inače ja sam pregrao na onim serverima sa plošama, gdje je bladno luda. Neki pa su sad, pa on taj prodao, sada više ne idem da se sad strane, zašto? Bravo! Dura! Imamo B4. Tam. No što ti si tako retardiran? Ne mogu da se ovdje popnem. Dobro, da se radi. Ako ne su mi se puste, možda neko ti pogodim. Ne, ovaj je imao bombu, sad nema više. Ko je ovaj? Nije neki. Inače u pozadini se čuje moj drug igra. Smanji malo zvuk. Dobro. Nice. Gdje je ovaj teror? Inače smanjio sam zvuk, sad ne čujem ako neko dolazi. A ne bolje. Nećemo ni jedan. I ovaj lik me snajpao. Evo ga ovaj naš lik. Evo, postavili su bombu. Nemamo mnogo vremena da deaktiviramo. Idemo. Evo, pre kad sam počinjao da igram kantere nisam znao kako da naskočim na ovu kutiju. Ja nemam ovo za deaktiviranje bombe. Ne! Jo, fuck! Pobedit će! Nisam ga privario. Fuck! Oooo! Tako sam se... Gdje? Moram idem na
8, imamo li koju baju, imamo. Ne, ti dobar ludak baca bombe. Pa! 1-3 je skoro. Broj su naš, evo. Daći ti. U doliku pravi. Naprijed. A, proti teror vladu pored njih. Ovaj lik dobro ubija sam pištolja. Evo za kao. A polako ide. Da ću opet da pokidam. Ostalo 1, 2, 3. Troje ih je ostalo, da. Ako nas je najbolje ovaj tura. Dobar je ovaj. Play net player. A meni ono način. Klasik. Mislim da je još kremenja. Da. 5 minutes remaining. A, kako je? Bombu, jesu. Ovdje su posluštavili svođe. Ne znam. Ovaj nije neki pro. Če se samo da vidim. On je najbolji u timu njihovom. Evo, mi smo trko po tatu. Sad je bum. 2, 4. Gdje sam? Super. Neću da bude predugačak snimak, bar dok ne pokupim još 3 kila. Dok ne pokupim 3 kila i da se snimam. Ali to ću se potruditi da uradim. A posle će moj drugi da snima sa mnom. Mislim, on ne snima, ali igra sa mnom. A Minecraft preživljavanje neću da snima. 3 minutes remaining. Snimat ću Minecraft preživljavanje na svakih 7 dana. Došto. No. Tako mi se sviđa. Ali trebam malo redovnije da snimam. Ovaj dura nije loš. Kako je znao ovaj da je tamo? Možda ima cheat. Ima još. Samo njih dvojica su ostali. Da li će da crkne? Izgleda neće. It's time to choose. It's time to choose. A, kako se mi moj ulaz
mijenja se mapa. Je. Je. Terorist. Kom. D14. Ne znam šta pokušavam. Jel dura ovaj? Ne. Ne. Koji play. Ono za moj pišar, piđu materiju. Ne. Evo nekak novu stvarno. Evo sad neću prvi da izađem tamo. Imamo i noć. Triple kvadru pokupili. Još jednom crknem i presnim sa snimanjem, nema ledova, ja mislim da je snimao oko 15 minuta, nisam siguran. To je to. Poslije smo bombu. Ajmo, terori. Igre pobedi, ponosno se vratim. Zlato se zlatim. Koji fail. Ja bacam ovo govno. I kupam za ovaj apište, nemam ni za njega. Idem ova bre. Igre pobedi, ponosno se vrati. Odu sam talaš. D8, sad kupimo to. Kupili smo malo armora. A ovo je zadnje, bukvalno. Sad nema laba više kada. Mislim da se snimamo da. LOL. Inače, LOL ću i dalje. Nije LOL ću i dalje. No, nema M-ku. D8, 4, D8, evo D8, D8. Wow, to je mi! Mislim kako ću različiti. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode Huntera. Ako ste svidjeli, obavezno učite like, share i subscribe se na moj kanal ako već niste i like, da ne zaboravim, i pozdrav!